whai ana Dawson Smith ki te whāngai I tōna iwi. Moku ake I taku taonga mai, ko taku noa ko te whakahoki I aku pukenga a ki roto I taku takua o rotorua. No mā tātua, te arawa, te rarawa, Bachelor of Commerce, Dawson Smith. Hara mai e hoa. Nō te atana I whakawhiti papa Smith I te rā whakamana mō ngā Māori me ngā Pasifika o Te Whare Wānaka o Aoraki me tōna tohu Tauhokohoko. Hei tāna, ka tiro whakamua ia ki te uru atu ki te ahumahi, toa hokomaha. Kāre o kore he taumaha mō a mātou whānau I tēnei o ngā wā. Every marae needs a kai, and I just never really heard of our whānau going into that industry. I did a paper on supermarkets while I was here. I fell in love with all the processes around it, you know, importing kai, distributing, all that sort of thing. And it was kind of a bigger picture for me. Nō tēnei rā, e rua tekau mātauranga ākonga I mutu I ā rātou akoranga ki tēnei whare wānanga, mai te Tohu Paetahi, tainoa ki te pai rua, tainoa atu ki te kairangi. Ko tā te kaiarihi Māori me Pasifika, a Shuri Yanka Waitoa, e kotahi raurua te kaunga me mawhānau I tai atu ki te tautoko. Atu I ngā tauira ono te kau, kei te hiko I te papatū whakawaiwai, te atamira. Kua tino eke, kei te piki ake te wairua, kei te rongo au te wairua ki Murira. Tēnei te wā tuatahi ka puta mai a rā whakamana no tēnei o ngā whare ki Murira. Ki te tātou I ngā pauwhenua, kua tū, kua whakatō, ko rā kai hautu tēnā. Ka whakawhiti atu ki te rori, ki te au I a tū whakaroria, ana ko tuhira ki tēnā. E tāpato nei, aia nei, ake nei. E ai kia Smith, nā tana wehe I tōna kāinga mō ngā tau e toru, kei te rongo ia I ngā kare āroto katoa. He karahipi noku ki tēnei o ngā whare wānaka hoki I roto I taha kinakina, te whutuporo mo te torutau anō hoki. So playing rugby with my mates from uni, going to class with them, Tuesday, Thursday trainings and then Saturday as well playing. It was the life and I enjoyed it. A tērā tau ka tū te rā whakamana o te whare wānanga nei ki tētahi whare hou e hangaia nei tēnei wā. Ko te kaupapa matua o tēnei whare, he tautoko I ngā ākonga Māori me Pasifika. Ora Kairangi Nicholas, Tohu News. Ko te reo